Ya, ele me Yesu afam man malota to di faola ke se soe ata lo fan to nei taiao ia ta to tunu Samoa mai ai ma tele se pa ia foi mo ngai pa ia la fa ngalwenga ma to fatua ya wane ia no foi kali CSS ta po nga mau na yo ta to ama to mo to mlawa mas foi ia lo le fatu tua ya nei taiao ma lo so fo mia mai at foi ni se ta to o kalame ya sa talai le fa so fa le nganga nei foi ve yasu so le to ina ya fa o wina le o ta to nganga so nga fa ngai ya mo fo ne ya no ya ta lo fatu ala ta tu wo foi le po le tua ya mo sina fa sina malos a o sina so swani mo ta to nei ta yau a lo le ta wata I malonga lui ma lo ale fa malo losi I le valawina ya a mesia le ta to to fa le nganga lo taupea ya ma lo fa so fa stai le ma futa mai foi te mo ta to fa so ni stai ya la ta to a mata se te talo ya no tanto fa longo le po de tual ne taiao ne tual mato to mato fi la va to fa sta yo el ni taiao fo ina wa fangu mato ma ya le ola fo ma le ola fo ma malosi ma le aso fo mato te ola yo le tua fa sta le manatu mai tailo le tu la fo ino la fanau ya uia le tele fa ngata ma poponga nga ngase ya ai tu maua lo fo ida ma to le tu vi ia o le taiao after tele nga pa ia e la puinga ma la tu singa fa after ke viso mo fa tanga na e ta pena ina lungo sa to ya o le fatua le o le tala le lo ma to fo no ina ma fa so pia talo le taiao ya alo fa meia ngang pa ia fa mala tu pa ia ya matou le ase fe au le ase upu o tu tono le fionga ya sa no fa manuia ia matou nei taiao tele so viinga ia matou falong ono o ke viso le au le kalisio matou talo ma vala au tu nei amen mosina tato fa malo si nei taiao a fa fonga ya pa maua stai me o le tusia le mai fenga in fo ya ne non tau pu duas chutas ya o te fia tal no le fe mo tau sufitu ya ai o le a o to mai ono tatu taimi ya ne evangelia non tau pu duas chutas ya al fe mo fa ngata sufitu na ona I faiupu le o faitawina ia ona tatou mo so taimi ia e faitau atiri le tam taupu na o le pafonga meia le faitawina le fiong pa ia le tatou tua o mawai e mea ona toe faali leo Yesu le o so I le vai tipe via fa peo na fesili o ia sa fatasi Simona Peteru ma toma ua ingoa ia ti tumo ma Natanielu o le kana I Kalileia ma tali o se petaio ma nisi o ona so o e tolua fai antu Simona Peteru ia te latou o te alu o te whangota fai mai latou ia te ia tatou te o fo I maia ma oe wala to watu ona la to wa elo le va ai le maua sei ai tasi le po wo o ile taiao ua tu Yesu le avai ele lo ele au so Yesu le fetala ya tu le Yesu ya te la to fana we pe ye e ni au to me ai wala to tali mai ya te ia ele ai talai ane fetalai atu ia ia te latou ina lafo ia le penga ile tui tau matau o le waa ono to mau ai lea
na lātou lafo lea a ua le toi mawhai e lātou ona toso ai ona o le mamawhau ia. Whai atu leo le naso o walofaina Yesu ia Peteru o le li i leo o whalongo Simona Peteru o le li i leo ona ofu leo ia ilona ofu a wā ua whasau o ia le ua wo o le vai ua oso le vai a ua o mai isi so o ia le va o toso mai le penga ua ia ia a wae le vava mamao mauta pe 5 se fulu ngafa ua la tau tuta ona i loa lea o le afi malala o le a fai foi ua tunu ai le a reto he talai atu Yesu ia te latou au maia ni si a au tau wau tau maua nei na alwane leo Simona Peteru ma toso mai le penga yuta ua tumu ia te tele e lau se lau ma le lau 5 ma le tonu ngā fulu e ui lava ina tele uia e le i masai lava le penga talai atu Yesu ia te latou o maia ina ai e le i whamarusia se tasi e le au soo e fesili atu ia te ia o ai e oi wa wala to i loa o le li i lava ia na mali wane leo Yesu wa tango i le areto ma vatu ia te i la tau fa perfo ia i le o lona faali fa tolu mai lea o Yesu yon so talu ona to i tu mai o ia na i woti o mana la to ai ia ona fitalai atu le Yesu ia Simona Peteru Simonai le atali i o Ioani pe sili e alo wa lofa mai ya jau lo lato nei pe mai o ia te ia ioi leli i sila fiau te lofa ya te oi fe talai atu leo Yesu ya te ia e fafanga ia utamai mamoi doi fe talai atu whalua o ia te ia Simonai le atali i Ioani pe te lofa mai ea ya te fe mai o ia te ia ioe leli i we si la fiau te alofa ia te oe talai atu leo Yesu ia te ia e leo ia mamoe talai whaatolu atu o ia Simonai le tali e o Ioane pe te alofa mai ia te ona ti ngā leo Peteru awa woi talai whaatolu ia te ia pe te alofa ia te mai ia te ia leri i ua sila fia me umalau we sila fia o alofa ia te oe talai atu leo Yesu ia te ia e fafanga ia mamoe mamanuia tele mai le ngāngo li tua whaitawina o na fionga nei tai au ma ia tu mau atpe ia te ia lo na lava vi inga nei sa ia o le whavavau lava amene o le matua po se manatu au tue tau lai e foi se whaasoa le nei tai au le fionga le tua o whaupuina o whapea o Yesu o le li o le toi fuataina o Yesu o le li o le toi fuataina. Jesus is the Lord of restoration. Jesus is the Lord of restoration. Samoe le fou le whafonga i lea tala le fionga le tua ua whawhangongo tangiao i lau whafonga ma lau whanongolongo foi ua se pi FATU foi i le au FATU Tusi ma ua mala malama uma tātou i le nei tala ai o ina fia tala noe foi se fe au le a se fa malosi o ia tau mo tātou ma le tātou savalinga whalinganga o toluna i vaenga e fia whaata ua i whasoa le nei tai au pen whatua wa si la fia wa mal malama ia ai e nei
whamalosi tolu ia. Vai elma ta upule. Ia mo sina whamalosi mo tātou. Jesus is the Lord of restoration. Lele winga. O Yesu o ia le li el toi fuata ina. O le inga mua e fia whapito au ngafa ia se whasoa nei tai au leo whatotua. Jesus tried to restore their failures. Restore their failures. Toi fuatai o lato toi lalo. Tala noa le tala lea. Olo tala noa whamatala ina i Ioane so o Yesu. Ma Yesu o le whaatolu ai lea na whaali Yesu ina i ua toi tu. Ma na ia le mafutanga le wuri ia le amtanga. Tolu ma le awhitau sanga sa o whatasi. Ma na ia muli whai maso. A ai tala noa mafuta a wao sa whalongo. Ai ina ua maliwi Yesu. Teimi on kupu ngā. Ai a mata loa ona le aise whamoe moe o le wuri ia o so o Yesu. O le tala noa i so. Ua whaial te leo mea le latou soifua au na whamuni ake riso. Lela na pe whataua il vaenga lea. Restore te failures. O le toi tū mai o ke riso le tai au lea. Whaali yon so o le awhiawhe. Whaali o le ala i e mau le isi au wari. Le ho toi whaali i le vaileti pevi. O le sawa Yesu se i toe sa ili mai ono so. Se i toe fuata ina le lato mafutanga. Le mafutanga sa pe le mama e i le tolu ma le afutausa. Ai le i maliu. Ai te iwa maliu ke viso. I le tolu asu po le tolu po. Ai toe tu wane ke viso. O te le awhaina le lato mafutanga. O ona so ona totofi. E ta pena e wha wau le tala lele. Tala inga le tala lele. A ua matana ta ampe ape. Ta ua le amtanga le whai upule. Mata upule. Ua toi fo i Peteru. Giane me Jakopo. Ma isi so. E toa fitu. E toa fitu le so o lea. Ua mana o toi fo. O toi fo i whangota. Toi oe whaidela tau. Ngaluenga sa masani ei pena e masani rau whanongo. A ua le whaataritali le taimi e toi tū welo la tō wari. Wa matan toi mana o toi fo i tua. Whape nā listo rua le na oi e mau. Leo toi fo i lo la tō nu. Ua le si whamoe moe ina ua maniu lo la tō taita. Aia ina ua whaari e ke viso le ala. O ia leo toi tū. O inana toi restore ai le nā awari. Ma toi muli ma toi fo i ma Jerusalem. Whape nā se ata le o le tai ao lea. O le tai ao nā luato i ke viso. Se i restore failures po to i lalo o le au so ia. Lean me le to i lalo e le wali. Ua to i lalo lo lato so i fua muli. Followers of Jesus. Failed. Sa muli. Sa te tau ana on sa e whaatali. Po le a se meo le atupu le lato tai ina ua maliu. A pe tai ua lato le tonu ina e toi tu masapsal. Na la lena toi fo iai. Toi alua tangata ia e toi whaini mesa masani. Ua whea le lato soi fua. Muli a ke viso lua. Ua whea le lato whatua tua. Whea their faith. Le ke viso sa whai ma lato tai sa tu i e lato. Ai te ua uoti. Ua le aisa lato whatua tua ia kesi. Le anga le lato expectations a ia. Po le mindset le waria a o Yesu salema whatu le malono fotupu. No foi ma lato le malone le tu. Ai te ua atu. Ai oti. Ai maliu ei le tato di Yesu ke viso i na. Le ala wale si whamoe moe, wa mata na whea le mea uma, whea le soifua muli, ua whea le malwhātua tua de faith. Le ala leo ti ai
le muli a ke viso ma fatu tuanga ya ke viso ya amatan to ola le olanga fangota auri ie to fitulo ta wena to fo ile storua o feia lo la to fatu tua sa tu ya ke viso o ia lea yai lo la to rumana I ma fa moi ola a te wa mari ma lo la to le loa to tu ke viso a vo ilenga predicte ke viso te fa ta le pele malu ya so to mo to faia ya so to loro inga ele mal mana I so I winga lo lotto sa unanga ke viso fail ta ya le woto yo nga fango ngota ai me fam talanga jan wa halu le po a to le isia tamal sami o kai el sami malama ile o nga sami le vai le ka di le po ti pe via la to te loa o nga sami mo ye la to te loa malama ai le tai o fail lo lanto skill fail lo lato knowledge ma le understanding ma le lato malama fa faiva a faio masta kama ia le vaide o fail same lo ai o fail o ale ai sei ale po they got nothing the whole night they got nothing they ai sei au maua sa o fail lo lato wiloa sa ina ua o ese ma le sos o ese mani fatua tua ia keris na te mawhaia mea uma na te sila fia mea uma ole ta si na vaenga na whaia la lau so nei whaia la soifua muli whaia la lato whaia la lato skills o makua ta ngata lavale ole mea la na pride o lato loto toi foi leanga lato o master sam ayo atu ai whaia le pole po ato le seia matua le ai masifa moi tanto no matua la ngona le vai la ngona le fifia ina o asalo lato faiva ai e te yane per fam talanga al taupule ona tu le Yesu tai ore wa ai mai tu Yesu wa lato te ile toi faani atu ai lato te le o ilo moni lava po ke visole wala watu Yesu wo ya sei oro to faiva ale tali le na ele ai se mea wa alu le po ele ai se mea fesanga ele masta le langi male masta le samile ele se mea wa asa nga I le va fa mo kale wali a o master sami ina o fetau I fafsanga I male master o le langi male lalo langi ne tu watu yuta ma vala watu o ia ese ele semia wa tanto le te leo le fail skills o ina mau ina la to skills na mau ia ke viso o ina mau ina la to taleni male la to ilo na mau I ai wala to tiai wala to le 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚘 ile mea tau nuu ia ile maliwo na la to te tai la le na o ai fai ai atu ai asa o leisi mea na fail la uli le fail la to patient wa to ilalo la to onu sai sa te tau na fa onu sai le titi se I 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚘 po le ase tala ia ke risu mole toi fa o wino le la to soifua o na fa so apita mole la va onu sai se vai na le tolu wa so le na maliu ke vis a vole mi fain 𝚜𝚘𝚙 mana o se toi fo I tua se toi o la to volanga tua ua fail le patient la fa ua I sawo ke viso le tai aule o le fa tolu le ke viso ye on so say to restore failures fail followers fail ole faith fail patient fail skills ta mo me sa mo male au fa fonga me ia na tutupu le tai aule ele va ole maliu Yesu malo no tu te le yo failures
na mau e tangata ia, a o ai tangata ia se fururua. O tangata na whiri ke viso, a o soi fua maolo, sa tapena whalenganga, sa au penga whalenganga, sa o ao ia fiong, sa wha tonu, ma sa tu fo ia ele pule male mana. E o e whai ena ngana meong, ai mariu ro lato tai, ai tu lai mai loa ia to ilalo ia. To ilalo popo lava le wali ia. Ona ua o lato le whata ua ina lo lato tai. Selma na ia le toi tua Yesu le tai au au. Sa whapena ona ia tau mawhai e toi restoration. Jesus is the Lord of restoration. 7 disciples failed to follow Jesus. They returned to continue their old job of fishing instead of continuing to follow Jesus. That was happened. They spent the whole night fishing. Unfortunately, they got nothing. They said, "Mel, yeah, you must say Mel." Jesus commanded them to cast their net on the right side, and then they got fish. Saulo vai masta le langi male lelo lang. Tama fire restore the failures le. Failure of skills and knowledge. Melesu talo fai. Talo penga le tu tama tau. Na lu le pole se o nga sa mi le tai ai. Ave me su tali tu tama. La folo penga le tu tama. Saunoanga ale masta pole pule. O le langi male lalo langi na te sila fia mea uma. Ai ina walato stai. Ai mai lato ai ono lau fetalenga. Awa umang mako faya uman pito na te fe me Yesu. Ai ono lau fetalenga. O le a faya ai. A te o tongi atu le penga le tutong tau a. E mai o le mwhaina toso wa tomu le penga. It's a miracle. Leanga leo saunoa. Le mataya le langi ma le lano langi. E iai le pule. E iai le mana. Leang sau se itoe restore failures ala wali ia. Ona wala tau tiai. Lona tau tai sili. Tu ke viso le na taya. Ina ia se toi fuata ina mea na toi lalo ai la tau. Ile na taya, when they realized Jesus was with them, they finally listened and obeyed him. Tasile me mana ia lau so. Ina ua la tau sila fia o Yesu mo ia leo a toi tu ma faari a la tau. Mana ia le la tau respond. Salato salmo mai salato sitai salato falongo mana yale falongo e uia la to o master sami ua umana la to asa sitai ma falongo ina o to fono keris ina o to fono keris tongi ona la to faiale usitai ama fai lelelen tu pole miracle leanga sa to usitai ma falongo. Tala malama sani ai la whanongo ai o le whiau le tau o mai nei whanenganga mo o e le tangata whātua tua mo au leanga e whapena fo ilo tā ola whaso o tā ola muli ake riso e iai tei me whea la ilo tātou soifua wauna iai tei me whea la ilo tātou whātua tua e tai me whaia lailo tātou skills. Tātou ata mai mari poto a ina. Po le ale poto, e alo lua whaia. E tai me whaia lailo tātou soifua fi au auna. Whekau ino mel whawhika auri le fia munmuni. Ia, e iai foi tai me whaia lailo tātou patient. Ka koe le la wā ono sai whatali se tali mai le tua. Mea na tupu le tai ao lea. I leo langa fa so i ke risu. O toi fia fo i tua. Fia o te whaile me sa masani ai atia i le tangata sa osi whengainga o te
muli ate oe, I lātou na tali I le valaau I Yesu, come, follow me, I will make you fishers of men. Anena o, ale wa o lava whangota mo tangata. Ai ke u koe fo I fi whangoka mo I alsan. Ina ia whamalia I lato manao. Ai ti a I me manao ma fina ngalo ai le tua. Lea. Whaata ua ai le toi tū ke viso le tae au leo. Sa ia tau mawhai se I toi restore failures. O langa o na so. Mana ia ke si anoi whape nā hoi se whi au mo oe ma. Pēna whai atu. O le muli whai ma so ke viso. E le whai ngofie. E iai taimi e whi kau iai oe ma whawhika au ni whi kau iai a o ma mea ti ngā. E le taimi e whi tau iai tātou ma whao so songa. Ona tā waule na tia il le fia muli a ke viso e ana le walawin. A toi fia fo I tua. Fail le faith. Ai no sau ke viso le tai auna. Nei loe pe telu ke viso le. Mai ona oso le lalo malva. Ua fai le ofu. Respect and honor Jesus is his master. Man ia le usi tai matoi whanongo. E whapena oa mai le lua relationship ma le atua nei tai ao. Ia a fai foi o fail lo so I fua muli. Wa ai pe le o le nei foi le wheau. E toi la langa ai lo loto. Se toi restore lo so I fua muli a ke riso. Na se mea wa ke vai lo fie le ngaluenga. Wa le fie sis tangata wa tia I salvation. A koi fo I kua se iona le o langa tuai. Wa ai le wheau le nei tai ao. Jesus is the Lord of restoration. Pauangar kanka sa to restore the relationship. A fai o fail fatu tua. Wa ele fatu tua ya ke viso e olai. A o tu lo fatu tua material things. Wa ai pele le nei fo il feau. Ma isu tu una a sauia tau. I will make you fishers of me now. Fa pe na fo le anga e le fai ngo fiel so fua wauna. E iai fi tā le ala e iai whaingata e kau iai kako o ka waule nga umal fia muli whai maso. Leo ke siano ma leo whatua tua ma leo ngā lulu e ia. E wai te mea lualu umal kako I loe whai e se mea. Pēnā whananga luenga le tua e wai te me whaile e kako skills tato experience leo whainga luenga. Hiu e tam whai atu ngā ruenga ai whapena rawa e le o tu langa le lei wa ai pe iei mea misi ma nei ale to e mai o ke viso e ana le ngā ruenga na te to e ristoa ina lana ngā ruenga la ngā i te me whai ele maso tātou la whai ngā ruenga I whai tia uia I niste me e tō le mena me le tua ia ai tau whai a whai roto I loa mana ta malos. E te me fail ai le skills ma le experience al tangata. Ai pe a fail whatanga ke riso. He is Lord of restoration. Pa wana tangata e sau e to e restore ngā wen. To e restore lo faila. Ma lo faila. Ia ma tato I lalo. Ia in te me to I lalo e ta ua. Ole vaenga mua na le ta whasoa. Ina ua whetaui ele ngā taile ele afo ele samile I tiperi e tu atu Yesu ele avai ai lai whangongota mai o I nana tupu ele miracle ai pe ana le toi whātua tua na wali ia Yesu pe ana le whanongo mausita il wala au ke riso ele ai yase mea e tu ele ai yase wavenga e tu e sele tāua o le miracle o mea tutupu se wavenga tāua I o le respondea o le whanongo mausita. Whanongo mausita I e te mita te whelai ai ato e whono ke viso I na upu. Whanongo mausita. Ngā wai o tāloto, tu o tāloto ai ta whanongo le saunoa mai e le tua. Le ngata e saunoa mai le tua le na upu. A le musunga le nganga pa ia. Ia
maniso au no wharinganga e au mai ere advice e ina e whaatino e le restoration i lo lau soifua ma lo wola wharinganga nā la le na tupu e le wāwenga tele le taia to restore the faith skills ma mea umana ile au so ole mea lona lua e fia whaata ua ile mata upu lava lea ole restoration lea ole restore their fellowship mua restore their failures po o to ilalo le au so mai ai ma toi fa le restore po le toi fuata ina o le lato relationship ale relationship le to luma le afata usanga mana me alu Yesu o fatasi o le monga o mai lalo o le sami o ifea sa o vadas mana ia le fellowship mana le lato relationship at the end was will break wa matana separate al so ke viso taale o ina fai lo ai to restore lato fellowship restore the fellowship na wori e ko ruanga o ye ma na o am tata no la tsoni fa pe ali ele o tita to ta yeri na o amale to awate te ina ua pia tua Yesu i le vā ma lato tatano fai ma le lato whamana tunga le nātaia o i nāna lato i loa a matan toi restore lato fellowship toi fo i mai loa la wuri ia ale fo i tau fai Yesu se toi restore fellowship ma ona so o ia wa matan tau whawai vai lan mei loa i fai mai nga kuka i loi nane master le langi ma le lano lang wa ai mai uta ile le apita ngalu ya wa fai ene tunui a ke visu le awala na tapena ke riso se i toi a mai ai ona so ua fail le lato fellowship se i toi a mata ta poe ma se i toi a mata na toi whamalosi le anga o lai iai le tō whamamai ke visu se i toi ta pena le waria e o whaawau le whiau o le tala le lei lea o sauni ke visu pia umaso fast fulu o na toi a fio le lang a se i toi au mai le waria o na so o ua whei se i toi restore le o la tau le na o ave le whiau o le tala le lei i turu inga umale lalo lang iau mana ia le o le tapenanga ke viso restore the fellowship a mata i se ngā ruenga wharetino tapena se mea ai hai le tunuia wala au so o mai nisi o to whaiva tonu i tato wa ai whai e le rato breakfast le nā taia mana ia le atau le tangata o le tai whamau o lalo tai o i o le tupo le langi umona i whaia singa luenga sili na mau lalo a le fau sau toi tau a mai on so se i toi restore le lato fellowship ona wa mata na mamao mafau le wuli e maia. Then Jesus cooked the fish and bread in fire on the pit and invited them to come to him and let them eat together. Ai vatas. Tana noa vatas a makan koe pia la relationship, fellowship. E ala ile mea sa tapena. Tano whai a ke riso. Man, ia le nei whataita inga le lei. Whai le kuka se i toi, a mai se i toi le wheso tai. Se i toi a mai tu tonu onu so. Jesus also wants to fellowship and dine with you. Te lo e Samuel nei tai au ma le whatu tua. O le ai kia na tapena ke riso se i toi a mai tonu leo. Se i toi restore le lato fellowship. Fa mele tala iani ina wa uma
ona ia tofi leo le areto ma toe avatu se I toe fafanga ona so ma ia toe tapui ma avatu iai le feau e ta pena ai la to mole tala ingo le tala le mea foi le na fatino e ke viso le las por paseka ale yalu sa taulu mai na ia tofi le areto ma le wing ta pena le mea ai e fellowship ya a te ua maliu alu a to tu wane wa le ingis o foi so o ia to lua na watu foi Yesu maua o le fale fai le na tofi foi na to lua le areto ma na o Yesu ai fatasi se to e peer relationship ma fellowship a te vo to maua mele ori ia ile vai ti peria invite penga Yesu le tunuia ona toi tofi foi le areto ma ngai le pattern fa nga ke viso e tau a mai ai to tonu se toi pia apple relationship ona so ua fail they bring all failures disciples ua fail disciples here I might ton wai le atal mele ta atine ke viso ole fai o se whaamana tunga ai tofi le areto ma tala noa se I toi restore le lato fellowship e oi whape nā se fe au whale nganga mo ta ua nei foi tai au le au whaatua wa mata na fail wa mata ta whawai e mana o foi ke viso e fia tali sua whaatasima oi mana foi ke viso e fia fa manu sia oi falingan ela ile salmo ma toi foi mai toi foi ile matai ta pena ina ia me ai falingan ai le tupulina me ya am fai foi na tato apala ia ke siano lea a wala mana ia wa fai ke viso tu tono le ainga tu tono le lotu tu tono le maftanga wa le ia se maftanga e le separate le a fo le mafana ia le me e fe ese ai la ngona mamana e te me fa pena fe vai ai mana ia la u fai tau ile a fo ile el melen fatine ke viso ta pena se tau mafatanga se to ya mai to fala talata mai fe au tono tato ainga ia a fai wo fe se sai wa final fellowship wa oe man fanau man to rua wa no foi ese te sile awala mana ia alu e ma ta pena se kuka ona wala au le se fana o mai tato wa ai fantas o le ata o le toe au mainga I tu tono o le ainga se I toe fau le ainga relationship ya e venisi wa ese mane kalisia po fea lava ya mana e vuta pena sta maftang ai toi vala au o mai tato ai fatasi toi tala noa me fe fa manga noa a faina ma faia Yesu no ta pena se ale mea o tele me faia ai e tele me faia o le awala e toi restore ai le fellowship I te tonu o lo wainga te tonu le tau maftanga faiwa ua malepe le maftanga ono fese se inga I manatu po tupe po a ta ua o taitai mana ia foi lea ta pena se tau maftanga ono wala aula ia o mai tato ai ia o se awala ko lo me le attention tangata ma to mai ai se to maua le fellowship ta ua ia le pule fellowship o le fellowship e maua le malosi a to falenga ia fa pena foi le lua maftanga ma lo tua fai foi wa mata na e mamao ese a mata na ya ese ia toi foi mai a toma fa tali peta ma moe foi santauro e toi restore le lua relationship ua e te tau mamao ma lo matai
ia tai me whea lai le tātou mulmuli, e tai me whea lai tātou relationship. Toi fo i le sa dauru, toi fo i a Keriso, paua leo tangata. Ma le mana le ngang pa ia, na te toi rebuildinga, na te toi re-establishinga le lua relationship, ma le lua fellowship ma le tua. Aia. Fai fo e leo wauna le tua, ona wha connecti le mena, asi, whamalosi, e ma toi te tai mai, ina ia maua, le awa noa e whanongo ai le fionga le tua. Ia matoi apa poa e malapa tai whanenga. Ina ia toi maua le restoration of you and God. Le lua fellowship, my relationship. Ta uan mele ke shano o le lua relationship ma le tua. Le anga le mfainta to whaia isi mea ngal mea. Ai o lo o afa ina la relationship ma le tua. Low relationship ma le tua. How's your relationship with God this morning? E ma whai ona toi restore. Pe a whaatanga le nganga pa ia le tua. Nga lue to toni a toi. Pe a whai e te whamaulalo ma whanongo. Ia ma tali i le mea fina ngalo ake riso. Se toi restore le lua fellowship ma le lua relationship ma le tua. Wa ai tātou le mam. Tātou relationship ma le tua na malepe lava i o whanua i e tena. Matua ma sofa i na relationship e le tua ma tangata. Ai na tapena le tua le Yesu lava lea. Sau se toi restore le tātou relationship ma le tua. Aua te ne ma i lo fina ngalo ma lo whafonga ma le tai au le tala leo te tala noa tuai. Our relationship with our Father God, our Creator, was broken, separated at the Garden of Eden. O inana matua malepe ai, na ma leia na o ia tātou, ai na toi restore. I le whanua ke te semane mawha atoa i le whanua i Kalevaria, le restoration lea. O ina na toi ta pena ai le toi fuataina o lo tātou relationship ma le atua. Ai le aso na mana ia talana maliu ke viso le aso na maliu e nun sātau. Na lulu e le mafui e mai na masaya ai be sa lua le ie pui al mal. Le kecha na mal. Ai maua le amanoa e toi urfale ai tātou le presence le tua. Uma aso na e whenenga tuai sa tasi le tangata e alu i to tonu me siri na paia e ave whai le tauranga. Na le osi tauranga siri. Ai o le ata ua matala ua matala tātou amanoa. Te wala awa oe hawa le tamau mwhai ana e alu oe le relationship na malepe yo. Ai na toi restore i. Le ata foi la le o ta pena ke riso le asa uni alu le lang. Ai tau malepe mele la to relationship mana tamai. O fesili. Se alemena na una we ke riso e to restore le fellowship ma tamai. Ma ona so o ye surulua. Te le mele ni manatu ke riso se i ta pena le walia e o e ave le tala le lei. Le ngata i tono Yerusalema i utaia Samaria. Whape nā le lalolangi atoa. Wa ai tātou pe ana le leina ta pena ke riso le restoration le. Le relationship ma le awaria. So o Yesu. Lala le ana matua. Whai ai toi fo i le awaria. E le koi fo i le awaria whangoka. Inga ua umana toi whalen maftanga. Umana paseka. Umana tofi la reto. Muriai. Ona fiola ke riso le langi na wa umasa fast food. Mai le ngang pa ia, empower la wolia, ava aila leo la wolia. Failures, tangata na fail, la to fatu tua fail, mulmuli fail onsai, fail skills, ana to restore le tua le, Yesu tai ao le, o inana to fatuan. Ya, ona awina mele ke visore ngang pa ia empower, wa aila leo tamai, na matua
whaia leo na o ti wha māturo. I se ana malolosi ai. Ma na ia ina woto e mai ke viso te tonu o le afo e o le lato relationship. Ia, ta pe nā fo isi fe au mo ta ua. Wa ai le lua relationship me le tua. E te mālosi ai, e te mau ai le skills, e te mau ai le whaunga, e te mau ai le whamanianga. E wha au wai le ngaluenga. Ta ua le relationship ma le tua. Ma le lua fellowship ma le tua. Ai va fena fau mai le loto ta ua. Fa maulalo le loto. Tau tino ta ngasala mo, fa longo mataria, ma fatua tua ia te ia. Ana la ngona le ma fana o le ma futa mai le tua ala lona nganga pa ia. Wa mai lo lua ma futanga. Ya fai vo tau ma le pele lua relationship e to ia apa mai lava ke viso. E mana o lava ke viso e fa atoa oi. Ala le me ke viso o te alu a wina mai lo nganga pa ia. Le nganga pa ia so swani a tau. Ia o le lu'ina tatou le vaenga restore our relationship with God. Restore their failures, restore the fellowship with Jesus. Ia male me mulmuli o le restore their calling. Me ia tolu ua o pikia mai tono na taupule sa o le au ngana toi tu mal faali ke viso tai aulea i le vai tipe ria se i toi restore ai mea ia tolu i le au soo ma le lato relationship ma lo lato tai tai o Yesu ke viso. I lato na fono ia ke viso. Mua lava, follow me, I will make you fishers of men. A teu foi me ke viso. O ka wora wari e fish. I whangota i al sami. E kia il moe a. Ma le memu muli nen fai po sul lima sul vago. Ia ole man onga ke viso sei toe fuatai lo lato vala wina. Restore the calling. Then Jesus challenged Peter in 3 times about his love for his sheep. Umarona tofila reto ma aima ele nata yao. Ona challenge lo le Yesu Peter ma so. Ma Yesu tayao na challenge the calling Petelu in other words be salopos ole fatul na gris o e manatua lo to vala wina. Na uvala awai to mai fai ve tangata. Sau to mai se alela to mai. Alela to fesili atu Petelu nei tayao. Te lofa ia te au. Me Petelu ia Yesu te lofa. Me Yesu ai lofa ia te au. Ia e fanga ia mamoe. Me Petelu le lava o te fanga. Lua o fesili lava tas. Ma Yesu ia e leo ia mamoe. Fatolu o le tali ale tas. Ma Yesu ia e fanga ia mamoe. Restore their calling. Nanga lato vala wina lea e o e fai vai tangata. Le ala le tauta pena tala noa lau tele ke viso. Ie mulmulia ke viso ma moe falenganga. Le le na lu ia Yesu Petelu. Wa ai atu Petelu ma uso. O le atau tu au tia ia ma moe na o manato e ta pena uto. Ala to e fo i tua. Whangongota ma whai mento fia iai. Ai o la uto e fo no ia te uto. Wa ai a ma moe. Ta ua Ioane tatau le fia sto ina Petelu. Fisili whatolu Yesu fisili aletas. O le manao ke viso se i matua wha mauti noa i loto Petelu malau so. E alofa Yesu iana ma moe. E alofa Yesu ia nganga ma moe whane nganga o tangata o Israelu. Ia whatasi ma tangata o nuesi. Ia ola ile whātua tua i whaarutanga wa i ta pena ina. Alele me i Petelu, i oe Yesu au te alofa ia oe. Ai me le Yesu whawhanga. Lua
ia e leo tolu ia e whawhanga ia māmoe. Look after my sheep. Feed my sheep. Look after my sheep. Mana ia le challenge na whai uai. Ina ua restore le lato failures. Ina ua restore le lato relationship. Ona tau mawhai leo Yesu e restore le lato koni. Te loa oe sa moa ma leo whātua tua. Ina ua fix uma mea ia tolu. Ina ua restore uma ke riso mea ia tolu. Ale nan tatu vai le tusia ngā luenga. Ina ua fio ke riso le rangi. Ila aso Pentekoso ai a wina mai le ngang pa. Ia lala lena mana oi ke riso. Au atau tau ese me Yerusalema. O te alu ai a wina mai le ngang pa ia. So swani a oto. Wa maua le avano e restore ai lato uma. Wa leise se toi whawai vai e toi fo i tua. Wa manatu e toi mulmuli. Wa leise se toi whawai vai wa maua le lato relationship mai lo lato te itai na wa toi tu. Le fo i la o le a ta pena ke riso a wā le alu le tala le. Whamawina tu se ngā luenga o i nā tātou te lo ai. Le te leo le impact ma le improvement o le restoration na whaia ke riso i o langa maloto o soone. Mai ale tusi atoa ngā luenga na matua whaia le o atamane. Na sawa ina i lātou, na whare pui pui i lātou. Na tau ai ma, na oti wha mātura uma telo i lātou nei. Ina ua restore ke riso no lātou faith. Ina ua restore ke riso no lātou relationship. Ina ua restore ke riso no lātou calling. Hele toi whawai vai, whai mei aretala, te sila unga pe telu te mua. Tolu afe mo na tupu tangata, na whaalongo maririu. Wai tātou le power. O ia ke riso ima whaina restore le tangata na whaia. Aina whaonga lava e ke riso. Ina ua uma ona toe tā pena ma mati whalengang. Whapena uma ala wari ia. Ioane, Jakob, ona so uma tele la tau na oti whamaturu. Ona o le tapenanga lea, na tapena i ke riso. O sei ave le whiaua le tala le lei. I lona maliu tanu mia malona toi tu, malona toi a fia mai. The heart of the gospel. That's the reason why Jesus equipped his disciples. Restore their failures. Restore their relationship with him. Restore their calling. Oh, whainu malama maso. The Great Commission na len tu uia ke riso. Oh, whainu malama maso. Ta penanga ke riso. Ina ia toi fuatai lo lato walawina. Ta neia le afo le respond. Ma neia le tali mai so. Ina wa umana ta pena whale nganga le tua e Yesu i lato. Ele toi fefe seis. Wherever ai atua le me oti ai na o lava. Ona o le alofa i a ke riso. Ai meisu ai alofa iong. Ia te au whawhanga mamoi. La unga alta malo tolu mo. Tolu wafe mona tupu tangata na didi. Whawhanga le nā whale nganga. O le winga le nā le lato calling le amatanga lavana. Maua toyo whangota. Come and follow me. I will make you fishers of men. Adia. Restore lava o kamarkanga li diu. O tan tangata mama ina whamalo lo. Sea, they got the power and authority from the master. Ina ua restore ele master o la tauto i lago. Ma na ia le feedback o le ngalwenga na iso o ia. Te loa oe sa moa ma le au whātua tua le nei tai au. O le effectiveness ma le influence o ngalwenga so o ia. Ua au me le tala le ia te oe ma. Le anga sa va alua. Ona mai era wali ina fatasi ma le apostolo Paulo. Apostolo nu ese. O i la tau ia na pasi maia. Le fe au le na mana o Yesu le Great Commission i a o mai a tātou. A mai tu mai o tātou missionary. Ma o atu ai. Basi mai nante mi a Ioana Miliamu ma. Niso i la tau. Whaonga mai e le tua. John Wesley. Ma niso
ma watu ia tātou lea la o mai tāna ai o fesili e se ana pasi mai ai o aina mafua mai ai in mafua mai so o yo Yesu ina ua umana restore ke viso tamaya eo faima ma fatu faima sa vali el tala lelei sawe lava sawe o atu ia tātou sa mo ai fafitai leo wa o mea tātou leo toi o tātou e toi le angol Great Commission al tātou valawinga restore our calling go all over the world tātou whalonga ni missionary Yesu foi mai Papua foi mai Solmonga foi mai inisio atunu le lalolangi whawhetai ua pasi mai le tala le reia Samoa le vote ama tātou manuia tātou toi pasia ina ia manuia inis le vanai fono e pea le tala le lei lunga nei ala leo ta pena le tua ina ia awane inofo le calling awane inofo le message of the gospel o pau le tala le lei e ola le tangata sala mo fatu tua yang keviso o le fea wale al fatu le tala le lei repent from your sinful life and receive Christ, accept Jesus to be the Lord and Savior o le fatu le na na restore le calling ala waria ese le mana ia ina ua maliula pe fio ke viso le lang a mai le ngang pa ia empower la waria le ala na sau e lava tala le we manuia le ua o manuia ta fanau a le asa ta tala le tala le e ta tau ona ta o e se atu restore your calling a vai e tau vai lo vala wina ua e fiu e whangota e whare aingi nganga ia aua vai to refresh to reconnect le lua relationship ma le tua se to empower o le nganga pa ia aua e te vai lo vala wina Samoa le au whainga luenga ia foi taimi whapena le anga le whainga fie le ngā luenga whawhai whiau e te leona lui tau te leona whawhitau tele tofonga whaingata al whiau le nei tai au restore your calling wailo calling tango lo calling fele mena ko la yo le tua le va engo le ministry tono le kalesiana te ngalue ai matu atango ya to le anga ina ya lo famanianga ole whiau le tatou mana tua lo tatou vala wina a faina fesili Yesu ya petelu fesili voi le fesili tua Yesu ya o nei tai au simi e te alofa ia te au ai tali ai yo te alo mele Yesu ya o nei tai au alo fanga o mamoe alofa ia mamoe tausi ia mamoe leo ia mamoe tatou o tai ti a kono to ina a wao o tatou umalawa o leo mamoe tatou o tatou whangongota moa nganga ai alofa i mamoe le tua aua te manatu na mamoe ala we kalesia wa ai isi a nganga le loloa aua te manatu whapito na o lau lotu o le calling a tatou mo so o se tangata e te alofa iai e te whawhanga ma e tausi o a nganga umana o le lafu mamoe ke riso ia ina nei umi se tala ai o peo mea na e tolu na o mai ai to tonu le nei tala wa e masari ai da whanongu ai esel mana ia se fe au toi whamanatu restoration toi fuatai la ia lo toi fua wauna fuatai iau toi lalo au te manatu wa e fail au te manatu wa le eiso wa ngā au te manatu wa le manatu mai ke riso i te au le fielon e le whapena ke riso la si i ona lima ma whatali mai le taimi e te toi fo i mai ia te ia i le salamo ma le whatu tua au te manatu wa le fia ma futa mai le tua ma relationship wa le toi fia fellowship i mai ke riso i te au au te whapena e le whapena ke riso e fia ma futa ke riso i te Jesus wants to fellowship with you always ai ala lava o oe lava ona e whaia matato e fo i tua tato e whiwhango ngota i tai o langa tuai ai une ngalo ai pa utu i lunga
toi fo I mai te fu tātou e mana o Yesu e fia fellowshipi ma oi tolu ia au te manatu ua o le au ngā taftulinga ma le vala wina ua levanga o le koe whaian me lea le ngaruenga ua leva au te whapena Jesus is the Lord of restoration fo ia ke riso a iai fo se mai le a se mawhatianga o tau ave o le kifsiano ma so se tasil nei tai au. Don't worry, Jesus is the Lord of restoration. Cast your burden unto him. Tu iai lo fatu, tu iai lo manaonga, tu iai lo tatanunga o ia le na a fai na tali ke riso I to lalo ona so e tali foi ke riso I yo mawhatianga le nei tai au. Fa malo silea loto tele tato uma e iai le tangata na te toi wha malo sia ato tantou pe a e whaatua tua e mwhaia me umana e le mele tau le faith. Put your faith and your trust in Jesus. He is the Lord of restoration. He can restore all your failures, weakness as well as sin. Ia, leo fatu tua ma leo ngā lulue i le ngā nuenga le tua puwhea lava loto tele ta moe ono sai va ai lo vana wina to restore lo calling ai lo fa ia Yesu ia alo vai de la ma moe tau si ma moe ale tua ia ma fafanga ma leo ia leo fatu tuai ia ole si fa malo si mo tato ni tao o lava ni ngalo ia toi e le tu au no ina tātou ke viso e alofa pe ke viso ia toi e whamanuia pe ke viso ia toi pe a whai e tuuru tātou whātou tua ia te ia o a whita o a whaingata o a whawhita uli a ua te give up a whai ale give up ke viso nunga sa tauro o ona popo ngā ma le taime misiona na sasa tau e mua se i o anfasioti e le give up ona le alofa iau pasi menga luenga ya ta ua te minei o ta ua tau tulunga o wa ai po ye sia nganga tau no fie plesi lo vala wina alu e tau alu e faola na anganga ina ia maua ni nganga maua ni ia fa nganga because o ta ua le na vala au ye ke riso tono fa tanga follow me I will make you fishers of men but never forget Jesus is the Lord of restoration. Restore ke viso o tinga mau whaingata o popole o watu atu vale o le mautonu o to I lalo iso se mea le tino male nganga alo whangia le tua oil ni aso restore uma me umana a mesa alo ta ola whale nganga ina ia maua se close relationship fata sima le tua ona manuia leo me uma e swafa Yesu Amen e tātou talo le rie. Whaftai wa e toi whailoa nei tai au. E rei a se tangata na te mwhaia o na whaia le ngā nuenga nei whaia. Sa e wala wina I mātou, sa whawai vai au so. E whaftai na e toi tū mai mai toi alu toi restore. O lātou vai inga toi restore le tau relationship. Toi restore le lātou koli. A lea ua au mai le tale le lei a mātou I nei. Pe ana e le ta pena so nei ina ia alu le fe au le tala le ia ola I mātou ia o lea fo se koli mo mātou e ta tau na mātou toi o toi ave le fe au lea au ane nofo ia mātou le fe au le ola ina ia ola ai nisi atunu umanisi tangata whaftai le tua I le pawa o lo mana o mawhai ai ona whaola ina I mātou uma ma le lalolangi I le fe au lea na e tuina I uso. Le tua whaftai mo le upu, whaftai mo le whamalosi, whaftai mo le umana ngang pa ia, na te empower ina I mātou. Ina ia mātou I loa atiri oe, ma lau whina ngalo ia, whamnuia lau whafonga nei tai au. O iai wiseisi ua, tau whawai vai mātou I lalo le fiat mulimuli, whamalosi lau nganga. Manua maua lea manoa whamanuia tele mo ia. Ia mai mātou uma nei tai au manuia le pulenga nei ala ata le tua po nei TV ia a wala val faso soina fe au falenga manuia se mātou atunu Samoa
ia manuia le alu le tala lei tu mauro viinga tu mau ana whātawha e tangata ona Iesu mātou talo atu nei. Amene. Ia, soifua ia le whaafonga nei tai ao, manuia tele whaasaunga ni aso, maneve aso. Ia, toi fuataina e ke viso, lau whoraunga whalenganga. Ia ma whamalosi. E leo tu au no ina oe ke viso I lea taimi ma lea taimi. Tātou toi whitapai si tai ao, e whina ngalo I le tua le neve aso. Pastor Farm whaasoifua atu. Manuia le aso. Tō whātipu. Patalo fatu I lau mai moanga sa moa ene nei tu lau le aso. Io paia whale tala le lei, io mamalu whale tunu u tainane o mamalu whale malo. Au le nei wha manuianga he wha singo tonu lava I le nei whala puputonga po le nei company fau ua whatuina e tau o le 𝚗𝗟𝗏𝗚 Tours. Ona ua iai le wha moe moe latou te tāpena ina tulanga uma mo wha moe moenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whata whao de lalolangi ato ai me se ai e fito I tonu la lato o nanga I le nuupa ia Ierusalema po Israelu. Vea nei ava no tā ua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei la audi le mali atoa le uatea po le tei fosi o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e mo moli atuai wha manuianga I la o tau tau mo whainga. O Ierusalema po le nuupa ia o Israelu o le nuu o le atua mao I e tau nuuma I ai tuli inga o le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tau tau mo whainga. Ina ia manuia ma maua I lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa I le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou whātua tua. I le tau langa ma le whaolatanga na saunia e Iesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Ierusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo iai I le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga ai lato uma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le 𝚗𝗏𝗏 Tours, ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whamoi le atua, ma i o tau manatua, o lo i ai le whengainga Samoa, ma Ierusalema le nupa ia. Whengainga le atua o te whamanuia, ia I lato o e whamanuia I lo nu. Mai o te whaamalaia fo ia I lato o e whetu I lonu. Ierusalema I o I mata o le tua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola le tua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le tua. Ina ua malanga I lato na whaatau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lo tau whaamoe 𝚗𝗏𝗏 Tours. Ma ia lo fangia le tua ia whaatau nuu fuafanga uma. Wa utou tāpenanga ina I le nei au nanga tāua. Whamanuia le tua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the 𝚗𝗏𝗏 Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the 𝚗𝗏𝗏 Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel
to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, 𝚗𝗟𝗓 tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia and the islands, I have good news for you. 𝚗𝗟𝗓 Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with 𝚗𝗟𝗓 Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, ב-שנה הבאה בירושלים. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David del Costa Westerman, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo, and I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country, and I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.